Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas, anapaulwan. Naikari, dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Adda ka di sakit ni Stella, Lisa? Awan ka no, Manong, nga maawata ka depresyon. Anya? Sipod nagsubli kayo dita syudad. Nang rugi mo tan nga awan gaganay-gayan na. Aging nga awan ganas na amangan. Lisa, pangasim. Ibagam adi na baybay anti salunat na. Apay, Manong. Agda nagkakadimot lakan kwa na. Wen, agda nagakunay kan kwa na. Iso apangasim. Tay bagam adi na baybay anti salunat na. Saan pa yun asimsimrag iti trabaho na? Kat adalatan iti salad na. Lisa, Amang ano anya ti mapasamak kan kwa na, Manong. sige. Agyaman ak iti daytang impakaamom, Lisa. Bye. Basol ko daytoy anapasamak kin Stella. Amok anasaktan iti husto. Ibagam ken ni Sir, ti maipapan ken ni Estela. Sakbay amaangay ti kalay sayo ken ni Carla. Lito, No di mo maiturid nga ibaga, siya kun ti mangibaga. saan? Siyakon. No kasta nga rod, ibagamon, itata na sa papay. Pampanunutek ti mabalin nga aramidan ni Carla. Awan mabalin na, tasaan mo mat ngay ayatan. Lito, basol ko daytoy ang mapaspasamak. Talaga abasol mo Imbagak kan ka idi, adi mo tutupan ni Carla. Ngam, inaramid mo latta. Isu aday ta, na in love iti hustukan ka ni Carla. Ta ipagarup na, ngay ayatemat. Ngam awan tinarik na na apanagayat ko ken kuhana. Gapo tadyak kabaalan nga ipaahi dayta. Agkuyog kami man. Ngam agpatinggala dita. Isu nga itata na sa papay, kasaritam idan nga agama. Ibagam ti pudno ariknam. Roman, agdan tay wedding gown ko. Kastamot na ti aramatam iton agkalay sata. Amok, saan nak nga ay ayatan, Roman? Ngam ipasigurado kan ka. Ang masursuro nagtumatlaang nga ayatan. Ngamin, aramidag ti amin apakaragsakam. Ipaay ko amin akasapulam. Carla, pakawanan nak. Ngam saan amatuloy ti kalaysata? Anya? Ne, abay akas ta ti sawam. Idin to tawan mat parikot iti gastos. Tani papati gastos. Saan ka nga ayatan? Roman, imbagak matenkan ka nga okay laang. Tamo ka masursuro nakto nga ayatan. Iti ka ano man. Saan kanto ang masursuro nga ayatan, Carla? Gapot may sala babae iti ay ayatek. Awan sa bali. No din ni Estela. Roman. Saan ka nga ay ayatan, Carla? Inawagan nak ni Carla, Roman. Agsangsangit ang makisarsarita iti cellphone. Sir, Anya ka dite parekot. sana matuloy ti kalay sami, sir. Gapotasan ko nga ay ayatan ni Carla. Pasensya kayon, sir. Anya? Pakawanan da ko ma. Ngam saan ko nga inaram ni Carla. Nakisin ni nga daklakan ko na. Impagpagapok lakada kayo abos ko. Gapo kada kayo.
nakaadalak. Kat naadaanak iti natalgad at trabaho. Diyak kaya tapaayan ti anyaman akid daw yu kanyak. Kas pa nagsubad ko iti utang anay imbag anakam. Sir. Ngam ti pa nangikalay sa akin ni Carla. Diyak kabaalan. Anya. Roman. Anya kaninday tangay naramid mo. Pakawanan da kuma. Sir. Carla, iha. Saanan amatuloy ti kalay sayo kan ni Roman. Kinasarita na kan maipapan iti dayta. Sana mabalin, Papa. Jack kabailan. Iha. Si kamot la ti kaasi. No agkalay sa kayo. Adi na kamat ay ayatan. Papa. Saan amatuloy ti kalay sayo, iha? Ladingitak. Ngumjak itulog. Nga agkalay sa kayo. Asikalaeng ti agay ayat. Sir, ag-resign akon. Add to iti resignation letter ko. Anya. Nasaysayat nga agsubli ako ni J. lugar mi, sir. Katagyaman ak iti amin akin na bagyo. Saan anas ken nga ag-resign ka, Roman? Anya nga ron ti mabalhin. No saan mo nga ikalay sa ti anak ko? Tadi mo mat nga ron ay ayatan. Sir, Roman, saan anas ken nga ag-resign ka? Agtrabaho ka lata dito'y opisina. Katap no awanan ti parikot. Pumanaw ka lang ng ijay balay. Agnaad ka iti apartment. Iti kasta, di nakakanayon ang makita ni Carla. Adto'y ti linutok nga arroz kaldo, manang Estela. Naimas day ta. Adto'y mo ti prutas. Mangan ka, tapno pumigsa ka. Agyamanak, Lisa. Ngam saan ko amakandag ita? Kanag tulat tayong ton mabisinak. Ha? Ni Manong Roman, ag video call. Sige. Song batam, Lisa. Ngam pangaasim, tarumwar ka. Addan ni Lisa ijerwar. Kawid video nan ni Roman. Nasaya ati biyag itan ni Roman. Banag adyak maipaikan ko na dayta. Husto ko man, anak ko. Ag-move on kan. Saanin aday tati panunutempay. Ti aramidam ita kat urnosem ti bagim. Sumrekakit din iti trabaho. Ay naimbaglaengan taman nakaawat ti manager yaw. Iso amaawatan na ka. Kat sumrekan tulat ta ka noon no nakasagana kan. Nanang. Ay naanak ko di mo dadaelan ti bagim gapukan ni Roman. Pangaasim, ikarigatam ti ag-move on. Ay, agpapigsa ka kit day. Agtrabaho ka na imbag. Agurnong ka, tagbakasyon taman mat. Mapanta ko maijay laon yon. Wano, ijay Palawan. Wano, sa dino pa'y alugar. Intamot agpalailang iti bye-bye. Saanin, Nanang? Ay, Estela, pangaasim. Agpapigsa ka kit day. sige Lisa, gumatang ka iti prutas para kini Estela. Kandad dumapay akasapulan na. Pauitan ka iti kwarta. O sige, Manong. Agdanagaken ko na. Sikat ti kasapulan na, Manong. Awanan sa balipay. No agsubli ka kan kuana, sigurado nga agsubli matigaganay gayan na. Lisa, Alang nga rod, Manong. Kastapay, ay wanam ti salon at mulita, sige ading ko. Bye,
Manong. Bye. Makonsensya iti mapaspasamag ita kini Stella. Basol ko da ito eh. Sir, naskan nga agawid ak iti lugar mi. Emergency. Amo kun no apay. Impaka mo kanyak nilito. Gapuday ta iti kaayan ayat mo. Saan ka di? Wen, sir. Ang mga noan niya ti mapasamak kan kwa na. Gapo kanyak. Basol ko da ito, sir. Iso nga agawid ak pailayang. Taurnosak da ito eh. Sige, awan parikot iti dayta. Saan ko nga ipilit ni Carla kan ka, Roman? Tadyak kayat nga agliday to ti anak ko iti udi na. Isuan nawayakan amang sumli iti kaayan ayat mo. Agyaman ak, sir. Agpakada akon, Carla. Pakawanan na ko man. Roman, ay ayatan ka. Agyaman ak iti dayta panagayat, Carla. Ngamsan asyak tinaikari para kan ka. Saan? Di na ko mapanawan. Ulitat ti akitaw iti pamakawan. Saan? Di nakpanawan, Roman. Ay ayatan ka. Parbangon pailaan. Ngam imay ka. Apay. Di magasakla dito'y dagos mo, tapno agpakada. Agawid ak pailangi di lugar tayo. Nas ka na makasaritak na Estela. Ang mga nudakas matkit diti pagbanagan na. Sige. Kasano ti kotsing os usaram? Isublim ka di kan ni boss? Di naawatan. Sa bagay, tintinagamot iti binulan. Isu talaga ako kwamon day di alugan. Alang rod, agan-anad ka iti panagmanehom, Roman. Sige lito. Katagyaman ak iti tulong mo kanyak. Sikatin ang ibaga iti kinapud na. May papankada kami kini Estela. Nagdamag kanyak. Isu nga imbagak. Ala, ingkan. Kan agan-anad ka iti panagbiyahem. Dorocha, siya kung tinangyag iti linuto ni Lisa si Daan para kada kayo kini Stella. Ay, agyaman na, kasebyo. Sumarunon tulangan ni Lisa, tanapan kimatang iti prutas para kini Stella. Ay, agyaman na kada kayo. Ay, jakman amaw, iti anak ko. Tanaka po, puklatan iti silid na. Ay, may saabulan ang nakasta. Maawatak tirik nana. Ang mala, sapay lakumata makailiw-liwagay. Adto'y manang, ingatahan ka iti prutas. Mangan ka kumaa. Naggastos ka pailangan, Lisa. Saan ko amakan dagita? Gaputawan ganas ko amangan. Saan amabalin? Nasken amangan ka iti ado. O sige, mabiit laeng ha. Mang islaysak iti naluom amanggat amangan ka. Lisa. Sa anak nga agawid, aging gaamangan ka, manang. Ha? Aday da! Adalugan ang nagsardang iti batog. Adda ni Manong Roman! Isulakit di dayta! Anya? Roman. Pakawanan na, Estela. Pakawanan na. Saan ko man napasamak ti kastoy kan ka, nung di po kanyak. Apa yan nagsumli ka? Saan ka tingag kalay sa kayon ka ni Carla? Ano? Nalbas ka din di kalay sa'yo? Saan kami nagkalay sa kini Carla? Gapo tadyak imanlugot. Kat nadaman ni kalaysak. Awan sa bali, no di si ka, Estela. Roman. Agkalaysatan, Estela. Ikalaysakan iti kabiitan na panawan. Roman. Huston ti panaglidliday mo. Tada akon dito'y sibay mo, Estela.
Kita agmanuan niya tar aramiden dagiti dua. Anya. Si Ripak ida. Ay. Ha? Di ka man, Sibiyaw. Anya siripan. Bay amla ida ngagsarita. Ay, una yan. Ay, anya ti kinatawaam. Siya ka day. Saan? Naragsakak laeng. Ngamain, isudamot laeng ti agkatuluyan. Sigurado ka. Wen, sigurado ak. Kalaysan ti sumaruno dita. Abalayan dorocha. Abalayan adagaws. Una, iso nga abalayan kung namitin kanyak. Papa, diyan ka ba ilanda ito ay? Awanan ni Roman. Nalabit ang nakadano na ni Jelugarda. Gusto niha. Sumardang ka iti panagsangsangit mo. Aklunam lang ang di kinapuno. Asaan na kang ay ayatan ni Roman. Papa. Kanadamad basol mo, iha. Taam mo adi na kay ayatan ni Roman. Ngam nagtuloy ka matlapta iti panakiayan ayat mo kankwana. Papa, ay ayatan nak ni Roman. Kasano ang mapanak na kam nga ay ayatan na ka. Nariknam ka di nga ay ayatan na ka. Wano, ipapanmulatan nga ay ayatan na ka. Papa. Ay, agtupakan ka no ipilit mo nga aramidan timadi. Roman, Barok. Agyaman ta nagsubli ka. No saan ka ang nagsublay? Diyak lamon no anya ti mapasamak ka ni Estela. Kat no di na kaya ti agpakita iti doktor. Nana, Kunana nga awan ka no sakit na. Kan no mabalin kat dinan kayat timangan. Numangan man, timtiman na laeng timakan. pakawanandak, Nana. Basol ko na apay. Kunak, no kabailan na mapukaw ka itibiyag na. Agam saan mo't gayam. Taipatay na mo't. Ikarik, Nana. Saan ko na panawan ni Estela? Gaputa ikalay sakon. Kamaudyanan na. Nagkalaysa kayo matlaangan, Manang Roman, Manang Estela. Naragsakak para kada kayaw, anak kaw. Agyaman kami, Tatang Sebio, Lisa. Ay na, sapay kumatag na nayon tiragsakyaw. Agyaman kami, Nanang Dorocha. Sapay ko ma, tamagustuhan yu ti regalo kada kayo. San nga importante kanyak ti regalo, Lito? No di kat ti kaadam iti dayto akalay sami. Agyaman kami, Lito. Nalpasan ti kalay sa ta, Estela. Ipag-arup ko na ni Carla, tinaikarya para kan ka. Ngam sikati ay ayatek. Sikati ang kalaysak. Iso adata ti na ikari iti tunggal maysa. Roman. Sikati ay ayatek, Estela. Kat ayatan, kan ipatag ka iti agnanayon. Ayatan, kan ipatag kamat, iti agnanayon. Roman. Mangbukal ta iti pamilya na ragsak. Nga uray simple laeng ti adda a panagbiag. Ditan gagayam, tinaggibusan ti seryeta yu ita alawas, anapauluan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat, kan iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez.
Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.